Shalom bwoko bw'Imana, ni Evangelist Sosthene ugarutse kugira ngo muganire akanya gatoya ku ijambo ry'Imana. Reka twihuse dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12 umurongo wa 2. Kandi ndimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Amen. Nashatse kubabwira urugendo rwo kuja mu ijuru. Ubu turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, kandi urugendo rwo kuja mu ijuru ntabwo rworoshe na gato. Harimo biruhanye. Wa musozi Mukristo yashinze biruhanye. Mukristo yashinze uwo musozi ngo wari umusozi muremure, wari umusozi muremure cyane. Uwo musozi yawuzamutse ari kumwe n'abandi, kandi kuri uwo musozi, hagati y'uwo musozi harimo inzira zindi zitambika zikebereza zitakomeza kuzamuka. Inzira imwe yitwaga Kaga, indi yitwaga Murimbuzi. Noneho barazamuka n'abandi, bageze hagati batangira kunanirwa. Bamwe bagenda muri Murimbuzi, abandi bagenda muri Kaga. Reka mbabwire bene data, hari igihe tugenda muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru, bamwe bakananirwa, bagahura n'ibishuko, bagahura n'ibindi bikomeye, ugasanga yahaye indi nzira atarimo, agiye mu kaga cyangwa se agiye mu irimbukiro. Tugomba kwihanganira umusozi. Inzira yo kuja mu ijuru ntabwo yoroshe. Kuri uwo musozi niho Mukristo yazamutse, ageze hagati ngo hariho inzu yitwa nziza, ngo ashike nawe yarushe, ngo aba nk'uryama udutotsi turamufata, tumufate ngo arasinzira, niho yibagiriwe umutwaro wiwe. Ngo arazamuka, ngo agiye kurenga hejuru, ngo ahuranwa n'abagabo babiri. Ahura n'uwo bita Bwoba, ahura n'undi bitwa Mutiringira. Ubwo baramubwira ati, ngewe ndagarutse nsubiye inyuma, jananiye, ibintu biraha imbere birakomeye, none waza tukagaruka. Mukristo arinangira. Mutiringira aramubwira ati, mu nzira harimo intare, nimba zari ziziritse, nimba byari bimeze gute? Ngiye gusa nabonye intare, ibintu bimeze nk'intare. Ati none ni akazi kawe nukomeza. Ariko nakunze Mukristo. Haleluya. Amen. Mukristo yaravuze ngo ninsubira inyuma, Komeza.